Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to channel Fagil Meszidan. Kali ini kita 1 lawan 1 sama kakak gue, Fatir. Ya, kita mulai aja, jangan lama. 9 round, woi. 9 round. Oh, 7 round aja ya. Oh. Oke lah. Nonton tuh. Oke. Dia sudah tentu mengalahkanku ya. Kali mungkin kita serius aja lah. Alright, let's move out. Mati. Lag. Alright, let's move out. Mana dia? Mundur. Yang mana dia? Kena guys. Kena mati. Mission fail. Alright, let's move out. Jangan samping, woi. Ya seru kan. Headshot. Deko itu. Headshot. Okay, let's go. Okay, what? Okay, let's go. Gak niat bubar ya, kan niat lah. Headshot. Action. Gak niat bubar. Mission success. Kaget. Okay, let's go. Jangan pulang. No, Parasya Madinah cantik. Headshot. Ya. Cantik Mai. Cantik mau mendengarkan. Okay, let's go. Ya. Lihat dulu. Halo guys. Blue team win. Kita menang. Ya, kita CT mulai. Bisa temu YouTuber anjay. Betul kan? Ini adik gue, penerus Nesjek Ladies. Alright, let's move out. Nah, dengar tembakannya, tembak. Tembak deh. Mati deh. Pakai. Dengar. Suara kakinya di mana? Okay, let's go. Lepas senjatanya, putus. Headshot. No. Alright, let's move out. Mati dia.
Eno di mana? Okay, let's go. Headshot. Dadah. Mission success. All right, let's move out. Mission fail. All right, let's move out. Mana? All right, let's move out. Nggak lihat nih, nggak lihat. Headshot. Shot. Red team win. Makasih ya. Bentar, sebelum penutupan, yang berani lawan gue komen di bawah ini ya. Wah, sebelum makasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Ingat, yang berani lawan gue komen di bawah ini. Bye.